Hello muntina ko ki chate ho zo sin bon chawin ni khopa kan bol kin ove tu ni hi sulanga pan achun lam kalanga song pi lam kalanga ki kap to no me ti thu ini zawin hi che he er kham khama ground report hen pilang chilang kho army hon elo le center force on da havin free a ki kap dingin a hat pa pa awang pha ti tabang khon ei tha ta ve ti thu yang chu ini zawin hital han chun boina hi a kho che yeng tan tu yang hin helicopter ke sana bom jang a hin thave ti thu izawin phamo ke sa the jengin mo ke sa the yengin chuta le phai sunga khu mi pi khun boina ko a hin sem diu I chan ge ham khana MLA minister ho ka hepoi state force ho ka hepoi aram bai ho ka hepoi thal choi yo se kho a hin ti sai da a hin chou diu I hin kap sa diu hi in tu chung ki kap na hi hung kho azap le kilomin ni danga sangin hung boi zap le kilomin aji chu helicopter chan ge azawa hi ta in chuta le hitabang churcham pulanga ki kap to na jing lai he hitia center force on ada tha he mundang jang ko kilian sunga kangpok pilam sa ya front line langgam ki phailang ka hepoi ko truk lang le khong lang sai ka hepoi elo la wakan han lang satang area han lang saibol area lang han lang hoi lang hi jong le muntina hi tia he sepe ho he adi Assam rifle ho he ban bana hin tolwa attack hi a hin bol theu din mun hi ta ji hin muntina front line zo si a nam sepe ho elo le KVV ho na chewa ready sai hyang la vela ikigut tup che di vin jong het sa na ikinay vin jata le ama ho se hello muntina ko ki chapa zo si pasal ka heti zo si gal kap thei zo si tha ha zo si ready sa a diu heti to hin ka sei do nomin tu ta ki ha kap naw hi cham pulang amun munin ki ka mayong le thang pia he trong lau bilang sa ya ko ki ha ka mo hele kilomin sun lang ki tilani tha lang pungni langa thu ki zadanin jong mail he ho he ki sukha he mi ngalam a hi ta en ta le mi kha in jong thina ani to atiang cha I mudi wa hi in hi cha he ama ho he mei thal jong e hwa sa nga hoi zo mei chang jong ning zo ta le ami a jong tam zo hin he yong le ki cha po hitin pathina umin nu naw cha pang jong ade in taunan hat kin o hitin pasal ho jong hang san ta in lung neo lovin lung thal dai lovin pong che o hita ti ta chan ka hin sei do no ma hi in tun jang ma ho ipikendra tu ham moirang langa susindro kho moiranga ga lut gut le mi pi hon an nung no ovin thi lap lo hin lap lo ti sai da pan na nei lo tabang khona sai ovin a hin nung no ovin agat ho to hi cho tabang hi ban a hi le mi pi ho jang hin MLA minister ho hin phata pressure pi awa hi ta en hi je a chu hung kho ding din mona je hin na chewa lim ge enu mata ti yang cha ka hin sei do nom ki na hi en chula pathian long se nen tu changin e holang alem ai lo la athi amang nai po veti to hin ka hin sei do no ma hi en pathian long se jal chun hi jong le gal hi tu jan khowa kya hung ki kap theo jing lang thai lang ge ya jong hung continue thei a hi ji a hin ipi hin to di ham sei the hi lo je en avelin town a ini ha panwa town a iki gel do ki diu jong he ka dei sa ki na hi en hital han chun state force or police commando han lang aram bai tengol han lang MPA ho yang le aki ha tol he jeng win ki ha tol yang le pathin in ipan piwa he le ai ho mi khan in jang ma ho mi nga mi som aki mai to pi the hi in gal he ai ho hingjing pathin ho hi win ami ai vat lo ding man cha ai vat lo diu ai ho pathin song poma izo chana panila adiu hati to hin ka sei do no ma hi in acha ina ding in namun chewa suknu lang han lang more lang han lang kangpok pilang han lang zirbam lang hi han lang churcham pul hi han lang hoi lang hi jong le muntina adang dang hi jong le ko ki cha te na zo siwa lim ge en ching ge en hite ti ta hen ka hin sei no ma hi im tu chan ge ya ki sukha thi amang lo je win pathen thang bo hitin chang le nung jing la thai hi lo le in zo lam tengang le lo na ding in pathian ko ma taunan ha no hita ti ta chan ka hin sei do no ma hi in aban ahung so thu la la ho atha hung so ki pha le hin ki update kit nan tin tu ni tha tu ta dia ding in hi chan hin aninga hote muntina ko ki cha te ho zo siam na chewa dam sia lo hite